Ovih dana izašla je knjiga o počecima srpske istorije, predstavlja jedinstven izvor znanja o vremenu koje prethodnih slavi Nemanjića i uspostavlja nov pristup u traganju za otkrićima iz 13 vekova duge istorije Srba. Sa nama je Marko Aleksić, arheolog i autor knjige Srpske zemlje pre Nemanjića. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Hvala na pozivu. Da kažemo, vaša knjiga se bavi najmanje poznatim i onako, slobodno možemo da kažemo, najzamagljenijim periodom srpske istorije. Zašto ste baš odabrali to razdoblje i koliko je teško bilo istraživati i doći do informacija u jednom takvom periodu? Da, to je, kao što ste rekli, najmanje poznat period naše istorije. To je bio i razlog zašto sam ja odabrao tu temu. Odabrao sam je zato što je postojala velika potreba da se ona obradi, da se sa stanovišta nauke, ja sam je tako zamislio, dakle ovo je naučni odgovor na ta pitanja koja privlače veliku pažnju naše javnosti inače, pa čak i polemika možemo da kažemo, i to je epoha koja je, na primjer, privlači pažnju mnogo više u drugim sredinama i o njoj se i zna mnogo više u drugim sredinama. To je vreme i nekih ključnih istorijskih događaja koji su se desili za istoriju, na primjer na tim ruševinama antičkog sveta, jer o tome govorimo, o toj jednoj epohi. To je sam početak srednjeg veka, ali tako? Tačno, da. Pa ako kažu, na primjer, neki kažu da je srednji vek mračni, srednji vek bi bio najmračniji deo tog srednjeg veka, ali šalu na stranu. Dakle, to je epoha u kojoj se po prvi put javljaju mnogi današnji evropski narodi i njihove države po prvi put. To je epoha... Šta se dešava na zapadu u tom trenutku? Da, u to vreme se odvijaju osvajanje Karla Velikog, to je takođe ključan događaj za istoriju Evrope. Osim tih, da kažemo, faktografskih, istorijskih činjenica, važno je da se stvara jedna ideja zapravo Evrope koju danas poznajemo. Jedna ideja zapada, zapadne civilizacije koju danas poznajemo. Naravno da je ona nastala na temeljima antičkog sveta, ali ona, onako kako ona danas izgleda, to je upravo u to vreme. I ono što je za nas važno, to je da Srbi se veoma rano pojavljuju u toj epohi, zapravo spadaju među slovenske narode koji se među prvima javljaju u uopšte istorijskim izvorima. I možemo da kažemo koji je to trenutak da je poznat u tom smislu, jer rekli ste na zapadu osvajanja Karla Velikog, veliki deo kontinenta zauzimali su i Sloveni. Gde su Srbi bili u tom trenutku? Srbi su, pa zanimljiv je taj podatak, dakle, iz oko 631. godine, gde se pominje srpski knez Dervan. Dakle, to je veoma rani podatak, zapravo možemo reći najstariji podatak jednog određenog slovenskog plemena, odnosno vladara jednog određenog slovenskog naroda, kako se i naziva u tom izvoru. Dakle, zapadni izvor u pitanju Pseudo-Fredegarova hronika. Ono što je takođe značajno, to je da iz tih 7. 8. veka, dakle, to su zaista oni periodi iz kojih najmanje imamo podataka, mi raspolažemo podacima o srpskim vladarima i ono što je jako značajno, to je da danas raspolažemo sa arheološkim otkrićima. Dakle, arheologija je nauka koja je među vremenu jako napredovala, ona je skupila jednu bazu podataka tih novih otkrića i mi danas imamo veliku građu iz koje možemo da analiziramo i da dobijemo podatke koje ranije nismo verovali da ćemo dobiti. O kojim lokalitetima možemo da govorimo, koji ostaci predmeta su pronađeni i građevina? Da, pa ja sam se trudio da obradim sve raspoložive arheološke lokalitete iz te epohe sa naših prostora koji su vezani za najstarije srpske kneževine i države. Ono što je, naravno, tu su podaci, na primjer, o nastanku uopšte episkopije Rasa, kako je sagrađena ta najstarija crkva Svetog Petra u Rasu, koji danas postoji, smatra se najstarijom građevinom koja je još uvek pod krovom na ovim prostorima uopšte, preciznije između Zadra i Soluna, na primjer, ali i drugim gradovima kao što je Ston, jedna zapostavljena lokalitet, i ta episkopija koja je najstarija i starija od Raške. Ono što je možda najzanimljivije, to su naselja. Slovenska naselja iz tog vremena, iz 7., 8., 9. veka i posebno jedna grupa građevina o kojoj do sada nismo znali i nismo je vezivali za srpsku tradiciju uopšte. U pitanju je grupa
grupa crkava iz 7. 8. veka okvirno datovanih, možemo reći da se radi o više desetina lokaliteta. Oni su toliko značajni da se radi zapravo o najstarijim hrišćanskim hramovima, oni bi bili najstariji hrišćanski hramovi u čitavom slovenskom svetu uopšte koji su danas poznati i oni pomeraju uopšte naše saznanje o vremenu prihvatanja hrišćanstva od strane Srba. Dakle, ono što smo učili pa i u osnovnoj školi, zapravo što je jedan od kapitalnih podataka za istoriju svakog naroda i svake ljudske zajednice, to je trenutak primanja hrišćanstva, koje, na primjer, u drugoj polovini 9. veka novije kolege moje su pokazale nedavno da se radi svakako o sredini 9. veka. Ove građevine pokazuju da je bilo znatno ranije nego što smo... Da li se zna koliko ranije? Pa evo, kažem, nauka se uvek trudi da bude oprezna, da ne kaže nešto što, ali svakako makar 100 godina ranije. Makar 100... Dakle, barem neki 8. vek. Da, svakako, a moguće i još ranije, dakle u 7. veku. To da kažem, kad smo već dodirnuli to, ja se trudio da koristim znači naučne metode naučnih istraživanja, da prosto da izložimo ono što je pouzdano, ono što možemo zaista naučnim metodom da tvrdimo ili da predstavimo kao nešto što je novo. Ono što je svakako važno da istaknemo jeste da kritičari kažu, kada je reč o ovoj knjizi konkretno, da ste vi dali naučne odgovore na brojna pitanja koja su do sada bila nepoznata kada je reč o tom razdoblju. Šta je ono što biste vi izdvojili kao najznačajnije? Pa svakako to su ono što mene uzbuđuje najviše, to je pre svega činjenica da na osnovu pouzdanih istorijskih podataka mi možemo danas da saznajemo o epohi koje smo mislili da nema više novih podataka. To su oni civilizacijski ključni događaji, rekao sam već, pokoštavanje prve srpske države, prvi vladari, prva pismenost. To je zanimljivo. Možda takođe jedan zaista poseban nalaz je otkriće jedne vladarske palate sa prostora najstarijih srpskih zemalja. To je do te mere neočekivano. Mi imamo problem da nađemo vladarske palate iz epohe Nemanjića. Ovde se radi o građevini iz druge polovine 8. veka u centralnoj Bosni, lokalitet Breza. I to je, dakle, ja sam pokazao da ona ima potpune paralele sa vladarskim palatama tog vremena u drugim delovima Evrope, pre svega u mediteranskom svetu, ali na prostoru Franačke države, i ona zapravo pokazuje ne samo ukazuje na moguće jedno središte vlasti u srednjovekovnoj Srbiji tog vremena, nego i na stepen zapravo kulturnog razvoja, pa možemo reći civilizacijskog razvoja, uz druge neke nalaze, kao što su takođe neki lokalitet Mogorelo, jedno utvrđenje u dolini Neretve, koje nam je podarilo čudesne nalaze iz druge polovine 8. veka takođe, koji su vrhunski zanatski i umetnički radovi u čitavom slovenskom svetu tog vremena. Koliko je vremena i truda uloženo u nastanak ove knjige i da li ste imali pomoć? Da, ja sam radio ovu knjigu 2 godine. Zato ona je došla sad, dakle, u ovo vreme posebno, ali drugačije nego ono kad sam započinjao pisanje. Što se tiče pomoći, ja sam se trudio da uključim pre svega istraživanja mojih kolega, istoričara i arheologa u ovu sintezu, ali i razgovore sa njima, dakle sa kolegama sa instituta, arheološkog, filozofskog fakulteta, vizantološkog instituta, istorijskog instituta, brojni muzeji. Ovde sam kao arheolog, imam tu slabost da koristim likovne priloge i arheološku građu i zaista su naše institucije širom Srbije izašle u susret i dale mi te i fotografije i na uvid tu naravno građu i, kažem, iz svojih depoa muzejskih i svojih dokumentacija. Ovo nije vaša jedina knjiga, takođe ste napisali knjigu Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda, i Viteški kod. Da. Da kažemo... Pa, eto, to su teme koje sam ja mislio da su potrebne nama, da su postojale potreba da se obrade i to je zapravo i ključni razlog zašto sam odabrao i ovu temu, dakle za ovu 3. knjigu. I na kraju da kažemo, arheolog ste po struci, bili ste vođa ekipa u brojnim arheološkim istraživanjima i u Srbiji i van nje. Koliko vam je to sve pomoglo pri izradi ove knjige?
Pa da budem iskren, jako mi je pomoglo, jer ovo su teme o kojima sam ja maštao i sanjao pre tih već 2 decenije i više koliko ima kada sam i počinjao da se bavim arheologijom i o kojima sam pričao sa mojim kolegama. Mi arheolozi, zapravo to jeste epoha u kojoj arheologija može da da najveći doprinos. I to je epoha iz koja ima najmanje pisanih izvora i onda mi arheolozi možemo sve da imamo jednu predstavu otprilike kolika je ta istorijska građa i šta je ono što mi možemo da doprinesemo. Gospodine Aleksić, najlepše vam hvala na razgovoru i na tome što ste rasvetlili jedan ovako značajan deo srpske istorije i manje poznat. Hvala. Danas počinje još jedna važna faza u borbi protiv korone u Srbiji.